Ognjen se razbolio u aprilu prošle godine. Dijagnoze različite, od upale pluća, mokraćnih kanala do akutne leukemije. U Beogradskom institutu za majku i dijete primio je 3 bloka hemoterapija, nakon čega je njegovo zdravstveno stanje znatno pogoršano. Roditelji su, tražeći spas, Ognjena odveli na liječenje na kliniku u njemačkom gradu Kiel. Nakon 2-mjesečnih analiza ustanovljeno je da Ognjen nikada nije imao leukemiju i da već 2 godine boluje od non-Hodgkin tumora limfoma. Pogrešne dijagnoze i liječenje uništili su mu koštanu srž. Primio je 2 bloka hemoterapije, taj tumor što je imao na plućima dosta se povukao, sad očekujemo će li trebati još 1 blok ili 2, eventualno do transplantacije, to zavisi od Ognjena. Uglavnom su našli kod donatora za koštanu srž, čeka, sve je spremno, samo su u pitanju novci koji još fale. Za Ognjenovo izlječenje potrebno je obezbijediti 288.000 evra. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske već je uplatio polovinu potrebne sume. Nedostaje, međutim, 144.000 evra. Molim vam sve dobre ljude, dobro srce da mi pomognu da što prije ozdravim da se vratim svoje težine. Dobri ljudi su krajem 2010. i početkom ove godine već pokazali svoju humanost. Prikupljeni novac za Ognjena utrošen je, nažalost, na pogrešno liječenje. Budimo ponovo humani i vratimo mu osmijeh na lice. Naučio si me da vjerujem u čuda i da ljubav treba biti malo luda. Naučio si me da čujem pjesmu kiše i da se ljubav velikim slovom piše. Naučio si me da govorim bez riječi, da pokažem ti sve što ti ne znam reći. Naučio si me tajne koje znaju oni koji srce bezuvjetno daju. Vjerujem u anđele, da dobro je u svakome. ako gledaš srcem svim I ti jedan si od njih. Vjerujem u anđele, poznam ih po očima. jer kad se blizu čini se Bogu bliže sam i ja. Naučio si me da budem bolja i jača I da se dobro djelo uvijek dobrim vraća. Naučio si me da slijedim svoje snove, da učimo životu ljudi koji vole. Vjerujem u anđele, da dobro je u svakome. Ako gledaš srcem svih, i ti jedan si od njih. vjerujem u anđele, poznam ih po očima. Jer kad si
dan.